Mopresidente Ramaphosa o ne a le mona ngwahola ho tlilo phetola lekote la ho thea moaho o motjha wa karolo ya Khampani e etsang makoloi Tshwane. Dikgwedi tse tsheletseng ka mora moo kaho e ntse e tswela pele mme e kopanetswe ke lefapha la dikgwebo le indasteri. Puso ya Gauteng e ka sitana le lekgotla la masepala wa Tshwane. Projeke ena e tla kgona ho thela baahi ba lehae ba diketekete dikgeo tsa mesebetsi. The community of Mamelodi is looking forward to this project growing and moving from one phase to the other because Mamelodi has got a lot of unemployed people, a lot of township businesses, but so far, so good. Ho lebelletswe hore kaho e tla phethelwa haufinyane mme e tla kgona ho hlahisa makoloi a Ford Ranger a ka bang dikete tse 200 ka selemo. Mme a tla romelwa dinaheng tse fetang 155. It's the biggest investment in Ford's 97-year history in South Africa and one of the largest ever in the local automotive industry. And this represents Ford's firm and ongoing commitment to South Africa. Mookamedi wa amohetse botsetedi wa Ford ka matshwao a mabedi. Foreign investment also does not only bring in money, it brings in skills, it also brings in technology and know-how. And that is why foreign direct investment is valuable and important. Mopresidente o re tebellwa ke hore se tsetetsweng mona se tla hlahisa ditholwana tse molemo.